Alright, hlekani mingisere umngana lona FM nakuhlekanisa khona ngengisela stage leshiri kona hlekani lo wa Xikwembu mingisere wa umngana lona FM akombandela kuna mpfumawulo wun'wana wu fanele ku lulamisiwa loko a lulamisiwa mpfumawulo leyi fana ni ku twisa leswi nga le a xitejini hi ndlela leyi ni yimele vukosi bya ka Nkuna ni nga siya vulavula swo tala i ku hundrisa marungulo ya hosi Xiluvana wa vunharhu yehe ethiri bye mhlava i ri eka tiko ra Dani eminavela eminkateko swinene loko ma ri ka timhaka leti ti nga koho haleni namuntlha a tlhela a mi tivisa yehe hosi Xiluvana wa vunharhu leswaku u tlhelerile entirhweni hi ti 12 ta January ko ra Dani eminavela eminkateko swinene loko ma ri ka timhaka leti ti nga koho haleni namuntlha a tlhela a mi tivisa yehe hosi Xiluvana wa vunharhu leswaku u tlhelerile entirhweni hi ti 12 ta January 2026 swi tiveni tiko ra Dani swa ku hosi Xiluvana wa vunharhu ri bye mhlava i tlhelerile entirhweni hi ti 12 ta January 2026 ni yimile haleni mahlweni ni ri chairperson ya steering committee lexi xi hlawuleke hi hosi Xiluvana wa vunharhu ku ta pfunana na vona eka timhaka ta ndyangu xikan'we ni ku tsundzuxana eka timhaka ta tiko nakambe leswi ni nga yimela swoho i ku amukela ni amukela yehe hosi Xiluvana wa vunharhu in his absentia nuku eka Wendabezitha hosi Xiluvana ya khensa ku va u hi pfumelerile ku ta yima la mahlweni hi amukela eka ntirho lowu etiko ra we ri nga na woho nakambe I would like to take this opportunity and welcome the Premier in his absentia. Again, ni randra kuya amukela the MEC of Health, Ms. DM Mashiko. You are welcome. Nakambe ninga rivali swaku hinati Executive Mayor, Comrade PJ Shai, hosi Xiluvana wa vunharhu. Iri tirani mithushekile, you are welcome. Hinga rivali our local mayor kuri party ya kum welcome. Minga chavi ku testa ngwe tiko ra hehe. A mi testeli munhu un'wana mi testela n'wevini. Minga chavi timhaka ta muxaka wolowo. Baburile va ku you must break the silence and kill the stigma. Lero loko u pfumela ku ya testa a swi vuli rifo i ku dlaya xilo lexi xi nga va ku xi ku karhata loko xi ri kona sweswo mingisere umngana lona FM akombandlela hi leswi ntirho wu nge le ku fambiseni swona noko Afrika wa vulavula se wu ya mahlweni ya wanitwa sweswi se ni titwa kahle na ku na mpfumalo wa hina wo twala kahle na ku pfumela ku na lava ni lavulaka na vona va ta va kha va ni twa
se ve ri va nitwa hi ndlela leyi se ni ta va ni kha ni kota ku va hi bula na vona hi ku hi la ku bula na mani Ramova i rona vito leri antsisa va ni ri twa helo hi vo va nga va suka ka Shiluvana local area tanihi murhangeri hi lava vulavula hi timhaka ta siku leri na ku swi vula yini ka vo tanihi ndhawu ya rihanyo na ku loko va ri la xikongomelo xa ntirho wa muxaka lowu ku va ku ri yini hi ndlela yaleyo mani Ramova inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM sere va Munghana Lonene loko mi ri mani Ramova mi n'wa mani mina ni wa Nhlangwini ni byele namuntlha ku le ku langutweni ka tiko ra misava leri vulavulaka hi timhaka ta vukona bya mavabyi ya rifuva kumbexana hi sunguleni kwalano tanihi local area kumbe tanihi va Xiluvani local area loko mi kha mi tirhana na mavabyi ya muxaka lowu mi sungula kwihi mi ya kwihi na ku xiyimo mi vona xi ri njhani la yimani ni sungula hi ku vula ku namuntlha hi tsundzuka kumbe ho lava ku tisa timhaka ta ku vaakatiko va swi twisisa ku vuvabyi bya rifuva byi kona kambe mhaka yikulu i ku bya hola bya tshunguleka so hi ri va swa rihanyo hi tsundzuxa vaakatiko ku vuvabyi bya swa rihanyo hi byi kuma hi ku va hi tshunela aka vaongori kumbe a titliliniki hi fika hi va screena ku screena hi vula ku kambela ku a ku na swikombiso kumbe swikoweto leswi nga vulaka ku munhu loyi u na vuvabyi na mi tsundzuka ku vuvabyi bya rifuva tanihiloko swi vulavuriwa byi hlasela amahawu so swi nga endleka munhu a nga swi tivi ku u na vuvabyi bya rifuva hikuva mahawu ya yena kumbe ya nga si n'wi komba swikoweto mara hi ta endla screening laha hi vutisaka swivutiso hi karhi hi tirhisa maphepha lawa hi nga nyikiwa wona ya vitiwaka ti-screening tool loko hi kuma ku swikoweto swi kona swimbirhi kumbe xin'we hi teka xiboho xa ku hi endla nakambe ti-test kumbe a hi nge munhu a ku na khohlola loko munhu a kumeka a khohlola hi teka xikhohlola hi xi yisa a laboratory la xi ya ku xi ya kambisisiwa ku xitsongwatsongwana endzeni a xi kona na loko hi kuma xi ri kona hi laha munhu a sungulaka ku tshunguriwa a nyikiwa maphilisi laha hi tsundzuxaka vaakatiko ku loko za u sungula ku nwa maphilisi ya TB a ya ringetiwi loko za u sungula ku nwa u nwa ku fika makumu mara lexi tsakisaka i ku vuvabyi bya hola mi vula yini loko muku a ma ringetiwi loko i nwa ku fika makumu nako makumu wa koho i nkarhi wihi loko hi sungula ku nyika vanhu maphilisi ya TB hi hlamusela kahle ku u ta nwa maphilisi yo karhi tin'hweti timbirhi endzhaku ka tin'hweti timbirhi hi ta teka nakambe xikhohlola hi ya cheka loko xi vuya xi nga vuya xi ku a ku vonaki xitsongwatsongwana mara a swi vuli ku munhu u horile hi laha ni vulaka ku ringeta van'wani loko va kuma ku va byeriwa ku ti-result ti ri xitsongwatsongwana xa ha ri kona va hleketa ku va horile va tshika se swi endla ku mirhi wu ya developa leswi swi vulaka ku i resistant ka maphilisi loko hi ya n'wi nyika ku ya mahlweni hi ku u sungule a nwa a tshika ndleleni se xitsongwatsongwana xi va xi tolovele mirhi ku xi tiva maendlelo kumbe mavikelo ya maphilisi lawa hi va nyikaka so vuvabyi bya TB byi tshunguriwa ku ya hi ku tikela ka vuvabyi emirini loko ha sungula ku tshungula munhu ro sungula u nwa maphilisi ku ringana 6 months loko o tshika nakambe a vabya nakambe ku ya hi dokodela leswi nga ta va swi vurile van'wani u kuma ku i TB ya marhambu van'wani i TB ya swirho hinkwaswo leswi nga mirini tsundzukani ku TB yi hlasela xirho xin'wana na xin'wana so swi ya hi ku vuvabyi byi le kwini mara hina lebyi byi vulaka ku i pulmonary TB pulmonary TB hi yona yo sungula loko se yi hlasela mahawu ntsena munhu u nyikiwa maphilisi ku ringana 6 months lawa man'wanyani tin'hweti i 9 months ku fika ka lembe mara swi ya hi dokodela ku i ta ku yini kambe hi nga rivali ku ku na vuvabyi lebyi byi ku i multi drug resistant ku nga MDR yona yi tshunguriwa ku fika malembe mambirhi a ndzi heta kambe ni la ku mi chucha sweswi ni ta byela muhumelerisi wa mina ku a mi hlayisa ku loko swo laveka ku ni tlhela ni vuya hi kota ku vuya hi vulavula ni lava ku se ni ta vulavula hi swikombiso na hinkwaswo swoleswo kambe sweswiwani a hi gimeteni kwalano hi ta vuya hi yisa mahlweni loko muhumelerisi wa mina ni nyika nkarhi ku ya mahlweni sweswi a hi hundzeni le mavhengeleni khensile muhaxi na vayingiseri inkomo Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa wa vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe i nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka clientele funeral plan tiplan ta hina ta fikeleleka hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena joyina namuntlha swo olova ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044
Clientele Life i-FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. 4-day price list ya ka USave yi vuyile hi mimbukuto leyi humaka emahlweni ya lembe. Hlayisa ku fikela eka 50% eka 2 liter ya Oros Squash Concentrate hi 35 rand ntsena. Hlayisa 10 rand. Matandza lamakulu ya 30 hi 59 rand. Hlayisa 16 rand. Na 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour, 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal, na 10 kg ya Speco kumbe Golden Delight Long Grain Parboiled White Rice. Hinkwaswo hi 280 rand. Hlayisa 125 rand. Yi kumeka ku fikela hi 22 ta March. Mi nga kaeli. Tsala eka USave. Vuyimani i gondzo, naswona gondzo rin'wana na rin'wana ri lava nseketelo lowunene kusukela masungulweni. Loko ehleketa leswaku u muyimani u saseka emirini, endzela tliliniki ya wena ya le kusuhi. Leswi swi ta tiyisisa rihanyo lerinene ka wena na n'wana wa wena. Mina ni ya atliniki ka ha ri na nkarhi hi nkarhi wa vuyimani bya mina. Va ni pfunile na ku tiyisisa rihanyo lerinene hambi ku ri ku lulamisela n'wana wa mina. Hi nkarhi wo ya xikalwini xa vuyimani, vaongori va ta landzelerisa vuyimani bya wena, va endla swikambelo leswi nga fanela no ku nyika swo tiyisa masocha ya miri. Hambi ku ri ku ku letela hi vuyimani bya wena, u nga teki nkarhi, buka ku ya exikalwini ku nga si hela 12 wa mavhiki aka vuyimani bya wena. Rihanyo lerinene ka vuyimani ri sungula hi ku ya exikalwini ka ha ri na nkarhi. Hungu leri ri tisiwa aka wena hi Ndzawulo ya Rihanyo eLimpopo. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni. Sotsomingisa Munghana Lonene FM ya mahlweni na ha ri na vona la mani Ramova va suka ka Xiluvani local area. Loko va ku Xiluvani local area swi vula yini? Xiluvani ko va xibedhlele, i vito ra xibedhlele lexi a xi ri kona ka Xiluvana khale. So sweswi xi nga hlanganisiwa na Dr. CN Pachudi. So sweswi i Xiluvana Health Center. Xi hlangane na la ku hlayisiwa ku va ku tsoniwa ba Life SDMA. Mara sweswi yi vitiwa ku Intercity aka ri Life SDMA. Swi suka ku leka. Iko a swi ni vilerisa ku ka xi helele ku xibedhlele xa ka Xiluvani. Ku a ni swi tiva ku na xibedhlele ka Xiluvani. Ku humelele mhaka ya ku xi le kusuhi ngopfu na Dr. CN Pachudi, laha swi nga pfumeleriki ku xibedhlele xi va 3 kilometers next to the other hospital. So yi cinciwa yi va health center. Vulavula hi mavabyi lama ya rifuva lama loko mi kha mi hetelela mi pfuna a ni lava ku kamba ku mi vulavula hi va 6 months, mi vulavula hinkwaswo leswiwani, kambe xivutisonkulu ka ha ri lexiya xa ku wa kota ku swi twa we n'winyi i nga se kamberiwa hayi i nga ri laha ni nga va ni ri na xitsongwatsongwana xa lexi xi tisaka mavabyi lama ya TB. Tsundzukani ku hi tshama hi kha hi dyondzisa vaakatiko ta tliliniki ta hina nampundzu, ha dyondzisa hi ringeta ku dyondzisa swikoweto leswi hi endlela ku munhu loko a twa swin'wana swa swikoweto leswi nga swi vulavula a hleketa ku ni nga va ni ri na TB. Yimani va ni hundzisa swikoweto swa kona. Xo sungula i ku khohlola. Khale a hi vula ku munhu loko khohlola ku ringana mavhiki mambirhi i xikoweto xo sungula, kambe ka masiku ya namuntlha hi vulavula hi ku khohlola. Hambiloko no sungula ku khohlola namuntlha, mundzuku ni nga pfuka ni ya tliliniki ni ya testiwa. Xin'wana i ku munhu u hela matimba, u karhala hi xihatla, munhu u va a dzuka nyuku navusiku, munhu a nga dyi kahle swakudya, a luza na weight. Loko se xitsongwatsongwana xi tshame ku karhi wo laha emirini, loko a khohlola u khohlola na ngati. Loko mi kamba ku i cinca ku mi cinca kusuka ka mavhiki mambirhi ku ya ka ku hambiwa ku khohlola. Loko kusukiwa ka timhaka ta mavhiki mambirhi i mhaka ku vanhu a va tshama nkarhi wo leha, vanhu va tumbeta, vanhu va ka hina va ha ri na leswa swa ku vuvabyi bya TB i vuvabyi bya swisiwana. So vanhu va tumbela. So loko a ya humelela a ku i na mavhiki mambirhi u kuma ku se vuvabyi byi fambile. Tsundzukani ku loko byi nghena mahawini byi nga hundza byi ya hlayisela hambi marhambu, munhu a va na TB ya marhambu. So hi sivela ku byi nga fambi byi hangalaka na miri byi nga si kumeka. A hi tlheleleni na katsongo laha mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku wa tshunguriwa byi hola. Loko byi horile i nga hatli hi khomiwa hi byo vuvabyi lebyi, kasi ku sawuta swi tirha njhani kumbe swi tirhi ka mavabyi ya rifuva? Ka mavabyi ya rifuva a ku na ku sawuta,
u nga vabya vuvabyi ri 4 u tshunguriwa u nwa maphilisi 6 wa tin'hweti kumbe 8 wa tin'hweti ku hola ku ndliwa ti-test hinkwato va ku horile kambe u ta tlhela u xi kuma xitsongwatsongwana a ni ri mi tsundzuka ku xitsongwatsongwana xa TB xi kuma loko hi kha hi hefemula moya wolowo xitsongwatsongwana xa TB xi kwala moyeni hinkwerhu ha xi hefemula leswi hi pfunaka i ku mimiri ya hina masocha ya ha tiyile mara hi leswi swi vulaka ku na active na passive TB so loko yi va ri active hi loko se ku vonaka swikoweto mara loko yi ri passive hi ku xitsongwatsongwana ni xi hefemurile na xona mirini mara miri wa mina wa ha tiyile ku va u nga endla ku u xi hlula leswi swi vulaka ku loko xi ze xi humelela rivaleni miri wa ha tiyanga miri a wa ha tiyanga a hi cini xi tsundzuki hlaselaka ku miri wu nga ha tiyi swin'wana swi vanga ngopfu hikuva ku ri na mavabyi laman'wana a hi tsundzukeni ku TB yi famba swin'we na HIV loko munhu a ri na xitsongwatsongwana xa HIV mi swi tiva ku masole ya miri masocha ya miri ya va ya hlayiseriwile se swi vula ku miri wu hanya wu nga ri na ti-bodyguard so loko xitsongwatsongwana xa TB xi fika xi kuma miri wu ri hava socha hi swo swi endla ku hatla wu hlaseriwa se va mi vitana sister Ramova kumbe va ri yini loko ni Metron Ramova Metron Ramova hi n'wi principal Ramova i mina principal Ramova no akhetsa swinene mani mi yi pfune ngopfu kambe xivutiso lexi a ni tivi kumbe le ka xiyimo xa ka xa ku xi hlamula ke ku za sweswiwani hi tala swi vula yini ku za hi talaniwani yi ma ni vula ku a ko va mhaka ya ku Ya ndhawu. ta avela vukorhokeri aka ndhawu leyiwani mara loko ma ku langutisa hambi xona n'we loko mi nghena mi ku vonile ku congested ngopfu ku tshame vanhu ti-RDP hi kwala na kwala ene TB yi hlasela ngopfu vanhu lava va nga tshama va tele ndhawu overcrowding hi laha xitsongwatsongwana xi andzaka ngopfu kona so a hi lava ku ta kota ku ta va cheka hinkwavo hi ku hi sungule nampundzu hi nghena muti hi muti hi kha hi screen a hi mhaka ya ku laha hi le ntsinda wa kona ku fika sweswi a swi vuli swona swa leswo aya inkomu Metron khensile swinene nkarhi wa wena khensile khalanga Ayi. Hi sweswo mi yingisela Umngena Lona FM ntirheni ta ka wena chi kusuka aka masipala wa Greater Tzaneen hi laha hi nga kona van'wani va ri hi le Adan extension la ka patu ra R36 laha hi fambaka kona mixer wa Umngena Lona FM ku tisela na kona ko wa Africa wa vulavula twi kusuka kona hi makumembirhi ntsevu timinete ntsena kahle ka se makumembirhi nkombo timinete ku bela awara ya khumembirhi ya mahlweni na nongonoko wa hina wa Africa wa vulavula nhlekani lowu hi ka hi ku tisela wona twi kusuka haleno eka se la ku tata na mutshama xitulu wa timhaka ta xiyenge lexi xi fambelanaka na vupfumeri a Limpopo ku na a ni tivi ku va vitaniwa mhani pastor sesi kambe va ta hi byela vona Thapelo Seanawo vo va nga ta va kha hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa sesi Thapelo nhlekani mi amukeleli ka Umngena Lona FM a mi ni twi mi lava mi vulavula hi Xinghezi okay very vanhu vo lava ni vulavula hi Xinghezi sesi Thapelo hi ku Xitsonga a xi khomi kahle man sesi Thapelo we've been meeting for some time now on events like this and I thought maybe now you are well acquainted with the language but be that as it may, good afternoon and welcome to Umngena Lona FM. Good afternoon. Thank you for having me. Why are you still not knowing the language? I don't know. I think we really need to change as Bedis. You know, we are the ones that we are not willing to learn other languages. Yeah. I don't know. Maybe it must start with our children, the next generation. Yeah. I think it is very important for us as people of Limpopo to know the languages of Limpopo. Yes, exactly. Yes. Now, you've been listed as one of the stakeholders here as the faith-based sector in Limpopo. Why is it important for you to be part of events like this? It is very important because as faith-based sector, we are representing churches, we are representing pastors, we are representing church leaders. So we are the ones that are very close to the community because that's where you find all people. You find children, you find youth, you find men, you find women, you find grannies. So that is why as faith-based organizations, it's very important to attend events such as this so that we will be able to know the motto
of our province, especially for the Department of Health and the provincial office. From time to time, we'll hear that there could be clashes within faith-based and health matters, finding that some people will tell us, no, we're not told the police. How do you navigate in situations like those? Yeah, that one is a problem, because we as faith-based sector, we believe that we must pray. Yes, prayer is very important. At the same time, we must take treatment and also live a healthy lifestyle. We combine the three so that our people can live long. Treatment is very important because we believe that doctors, they've been given wisdom by God. So we pray and we take treatment. Let's hold it there, because I still need to ask you one question before I let you go. But let me first take news headlines, then we'll continue afterwards. Mingsere laban bulak na wanse chapelo la sa ne ba mtsamashitolo wa timakata shenge sha swa ripfumelo eka xifundza xa Limpopo. Se lava ku ta ku hi ta ya mahlweni ku timhaka leti va ti vulaka ti na nkoka, kambe hi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekweni nakona ku Afrika wa vulavula kusuka haleno a Dan Extension. Inhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inhlikani khala ngaphethe mathebula ka Afrika wa vulavula. Inhlikani Mingsero holobye wa ndzawulo ya rihanyu Dr. Aaron Motsoaledi u fikile exibedhlele xa Mankweng. Holobye wa ndzawulo ya mimfumo ya miganga na timhaka ta ndhavuko Vele Nkosini Hlavisa u vula leswaku mintirhisano ya xiyimo xa le henhla hi swiyenge swa mfumo ya nkoka swinene ka ku lwisana na mitlhontlho leyi timasipala letikulu ta tiko ti nga langutana na yona. A hi twini mahungu lawa na man'wana la ka awara liya ya n'we. Inhlikani Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Afrika wa vulavula. Kamgana Lonene FM Makomba Ndlela kwa xela twi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula nhlekani lowu Mingsero mina na ku pfumela ku ri na wehe kona u nga kona famba swin'we ntirhi hi vulavula ni twe va vulavula sesithapelo lava kombisa timhaka ta ku va humaka faith-based sector tanihi chairperson. Se ni ta va vutisa ku kahlekahle faith-based sector leyi yi va yi kha yi tirha njhani, yi tirhisa ku yini, ka hakeriwa swa muxaka woluwa na ko yi lava ku pfuna njhani hi loko swi ta ka timhaka ta ntirhisano wa vona na va ndzawulo ya rihanyu. Sesithapelo, thank you very much for still being with us and waiting for this next question, because this next question still goes to the question that we went to the news headline with, the relationship between your sector and the Department of Health as they work in one community. Like I said before, that we are representing the Department of Health in the community with the pastors and the church leaders. So what we do advocacy and awareness. We speak to pastors, we speak to church leaders that they must encourage their members or their congregation to take treatment, at the same time praying for them. When you couple the two together, that is where people will live long, not forgetting living a healthy lifestyle. But Isabel, how do you then convince people? Because people want to be convinced to say, then how do you convince them, as we say, but at the same time, hey, what I've realized is that we are not at the same level of faith. Some people, they have that God kind of faith, that one which they have that faith that I'm healed. But there's some others, they're still new. They don't even have little faith. And imagine you're telling that person who have just been tested TB. And TB, they tell you that you must take treatment for 6 months, then after you come and test. During that 6 months, it's very important to pray, to be prayed for, to read the word of God, to live a healthy lifestyle, and take your treatment. After 6 months, you go and test again. They will tell you whether you must continue. It is the doctors or the Department of Health that must tell you whether you must stop the treatment or whether you must continue with the treatment. So what we do, we train, or like I say, we meet with the pastors just to show them how important it is for the members or the congregation to continue taking treatment during prayer. Now, maybe let's zoom into this very sector of which you are the chairperson.
What exactly do you do? Do you meet with pastors from time to time, and what is the frequency then? What we do, actually, we go to conferences because that's where we get a large congregation. Yeah. We go to interdoms because interdoms are also, they form part of the body of Christ. So when we are there, we also meet with the pastors' forums and the church leaders. That's where we train them. We do workshops. We call people from the Department of Health. We call people from HIV and AIDS, STI, TB, and we also do services for Cheka Impilo. If pastors are having conferences, they can call us. We work through the Civil Society Forum together with the Department of Health. Then they can come and bring all the services that you see where people can Cheka Impilo. People can Cheka Impilo. So are you a pastor yourself? No, I'm not a pastor. I'm just a church leader. What is the difference? There is a difference. How so? A pastor is the overseer of the church, let me say a shepherd of the flock, and the leaders, I can say they're board of the board. Church board members. Yes, Yeah. church board members. Oh, okay, that's fine. Sister Bello, thank you very much for being with us. We really appreciate it, and I sure hope that this cooperation that you are advocating for now will help us as well going forward, wherein there could be good relationship between church and churches and as well as the Department of Health. But what will be your final word? What is it that you say you cannot go without saying? What I can say is that as pastors, I know that we are one body of Christ. Even the Bible says there is no Jew. Let us stop differentiating and say, no, those ones we can't work with. If we work together in unity, surely we can beat this, whatever sickness we can beat. Like now our slogan say, yes, we can beat TB. Unity is the power. Thank you very much. Thank you. A church leader. When are you becoming a pastor? God's timing. Alright, thank you very much. Alright, this is something from Ghana on FM. Look, I bulana bona. Baba ini kashfani so shaila. Interesano lo baba ko balang tele wo ulang tele ko ufamela na kunat makata lesinga kasona na mo tlabangiri. Ba kondletela bungwe eshikarika ba kondletela bungwe eshikarika bafundisi na tikereke na vaakatiko ku angarhela ku endla leswaku va kota ku va khutazana ku loko ve munhu u ta kumeka a ri na mavabyi yo karhi na yena munhu yole a nyikiwa nkarhi wa ku va a kota ku na hambi a ri ku khongeleni a khongela ku ri hi ku hala tlhelo hetelela a kuma kumbe a landzelela vutshunguri hi ndlela yaleyo se leswo a va vulavula swona kusuka ka xiyenge lexiya xa lava va tirhanaka na timhaka ta swa ripfumelo se sithapelo hi ndlela yaleyo tanihi emutshama ya xitulu ni ri hi langutela mbulavulo kusuka ka MEC wa ndzawulo ya rihanyo MEC Diketseng Mashego ta va ka twa ku va ri yini loko va vulavula na rixaka hi timhaka leti hi nga ka tona namuntlha ti nga hi hlanganisela a Dan Extension hile a van'wana va ku hile ka mogolovoto la kambe ni twa ku vulavula va vuhosi bya ka Nkuna hi ndlela yaleyo va ri hosi Xiluvani wa vunharhu se loko va kha va vulavula hi ndlela yaleyo vatwile va kha va kombisa hi laha ntirho lowu nga na nkoka kona loko ni bula na Metron na vo va kombisile timhaka ta ku a ko va mhaka ku kumbexana tinhlanhla ti le henhla kumbe yini kambe ko va mhaka leyi ya ku komba ntsena leswaku hi mhaka matshamelo ya ndhawu leyi va va na ntirhisano wolowo wa ku vona leswaku ku hetelela ku va na ku vona ku va ku tiseriwa xintshunxo hi ndlela yaleyo ta va ya yisa mahlweni na nongonoko wa hina Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kambe sweswo hinkwaswo mitsirome endzhaku ka ku yi ta va hi hundzela a swi khataleki leswaku rhumeriwa ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS Munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawu na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo vuhlayiseki byi sukule emakaya ya hina
eswitarateni swa hina na le migangeni ya hina. Mfumo wu le ku tirheni ku tiyisa leswaku munhu un'wana na un'wana eAfrika-Dzonga u hlayisekile na ku titwa a hlayisekile. Ku ya hi xiboho xa president hi nkarhi wa SONA, vuthu ra vusirheleri bya rixaka ra Afrika-Dzonga ri rhumeriwa ku ya seketela vukorhokeri bya maphorisa ya Afrika-Dzonga entirhweni wo lwisana na vukhamba eGauteng, Western Cape, Free State, Eastern Cape na le North West. Ntirho wa vona i ku seketela vukorhokeri bya maphorisa ya Afrika-Dzonga ku sirhelela vaaki na ku tiyisa vuhlayiseki laha swi nga swa nkoka kona. Kambe ku lwisana na vugevenga swi lava ku hlanganeriwa. Loko u vona migingiriko ya vukhamba, vulavula. Vika exitichini xa maphorisa xa le kusuhi kumbe u fonela Crime Stop eka 08600 10111. Hi aka Afrika-Dzonga leri hlayisekeke kun'we. Hungu leri huma eka Government Communication and Information System, GCIS. He Hlawulana, makhohlolele ya wena masiku lawa ya antswa. Xana u endlile yini? Hi nghenise swileni na yini? Tin'hweti ta ntsevu leti nga hundza a ni kuma vutshunguri bya mahala bya mavabyi ya rifuva exibedhlele xa mfumo kwala Limpopo. Wow, mfumo wa hina wu le ku korhokeleni ka vaaki musi. Twana Ndzalama, Premier wa Xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba na khabinete ya vona va ndzi rhambile xikan'we na vavabyi van'wanyana leswaku hi va xiphemu xa pfhumba ra ku famba 5 wa tikhilomitara ra cheka impilo leswi le eDani Extension 2 Sports Ground emugangeni wa Dani ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen hi ti 20 ta Nyenyankulu hi awara ya 7 nimixo. A wu wexe mfu, na mina ni rhambiwile. I vutihlamuleri bya hina tanihi vaaki, van'wamabindzu, swidyondzeki na swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka ku lwisana na mavabyi ya rifuva, ti-STI, HIV and AIDS. Swi na nkoka ku va hi seketela lava nga na mavabyi ya rifuva leswaku va teka vutshunguri ku fika emakumu. Seke n'wina vaaki va le Dani, Nkowankowa, Linyenye, Make na Tzaneen, lowu i nkarhi wa n'wina wa ku va mukamberi wa mavabyi hi ku na tindzawulo ta mfumo ti ta va nyika vukorhokeri. Together, yes, we can end TB. Hungu leri ri tisiwa ka n'wina hi mfumo wa Xifundzankulu xa Limpopo. #Limpopo, we can end TB. #Cheka impilo. #7th Administration. Hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni. sweswo mingisero umngana lona FM nangona kwi-Africa wa vulavula ka umngana lona FM na bula na nkulukumba lava va ti tivaku kahle tinhlayanhlayo leti leyi lava ku vulavula hi tona mutla la tatana whip mongwe hi vo hi lava ku bula na vona sweswiwani loko ni siye rin'wana va nga duma hi rona va ta ni byela ni ta va nyika nkarhi wa ku va va vulavula hi wona hi ndlela yoyeleyo kambe va ni va amukela hi kota ku twa n'wangulo wa vona mongwe inhlekani inhlikani Khalanga mi pfukile pfukile ngomini hayi pfukile mani a khensa swinene ni hlangane namuntlha la na tsaka hi ku namuntlha ni tirhela kaya na mina ni titwisawo nkarhi yo tala hi ta hlangana kwihi namuntlha hi hlangane laha a hi languteni amupani namuntlha hi le ku vulavuleni hi siku leri ra ku lemukisa timhaka ta mavabyi ya rifuva misava hinkwayo n'wina tanihi hi mupani mi le ka xifaniso xa njhani ka mavabyi lawa a khensa Khalanga hi ri mupani xiyimo xa hina xa TB hi ku ya hi tinhlayanhlayo leti hi nga na tona xa chavisanyana a hi karhi hi langutisa tinomboro eka mpundzu wa namuntlha hi kombisa leswaku eka kotara leyi yi nga hela ntsena ya October, November, December leyi a hi reporta eka annual performance plan ya hina hi kota hi ve na ku ringana 655 ya vanhu vantshwa lava hi nga va kuma leswaku vana TB leyi hi vulaku DSTB lexi xi nga hi karhata ngopfu Khalanga hi loko se hi ta kuma na leswaku hi na vanhu lava va nga na leswi hi swi vulaka ku ri i multi drug resistant TB ku nga vanhu lava va nga kuma TB hi va veka eka TB treatment swi nga fambi kahle hi ku ya hi ti-reasons to karhi no to karhi hi kuma leswaku hi na ku ringana 10 ra vo lava fambi kahle mbulayi
hi vula leswaku hi va treatile ka TB kambe va hetelela va va na leswi hi nge i resistant TB leswi vula ku ri treatment liya yo sungula hi tirhisako a yi tirhi eka vo hi boheka ku va hi ya eka stage xa vumbirhi xa ku va hi va treata so vula ku munhu wa khomiwa hi TB ivi mu nyika murhi ivi yi nga tirhi mirhi ya kona kumbe swi vula yini i ntiyiso wolowo khalanga ngopfungopfu loko munhu yoloye loko hi n'wi nyike treatment yeleyo a nga yi tekisi swona leswi hi n'wi letelaka leswaku a yi tekisa swona van'wani handle ka ku va nga yi tekisi swona va fika lava ngo fika loko va fika kaya a tshika a ku a na ha teki treatment 6 months leyi ni fanele ni teka treatment hi yona yi tele ngopfu ivi u ti tekela xiboho xa ku a na ha yi a tliliniki kumbe exibedhlele leswaku ni ya mahlweni na vutshunguri bya mina loko hi ka hi ya ka mintirho ya muxaka lowu va hi byela MEC va ku xifundantsongo lexiya ku na nkama n'wana mi ri kahle ngopfu tanihi mupani a ni tivi ku i lembe leri nga hundza kumbe hi leri ya rin'wana swi cince kwi a hi ri kahle khalanga malembe mambirhi ma nga hundza a hi fambisana na ti-districts tin'wana leti a hi ri henhla na leswi swi vitaka ti-outcome mimbuyelo ya hina loko hi karhi hi va tshungula a ti ri henhla ngopfu swi fike kun'wana a hi swi tivi ka nkarhi wolowo vanhu va nga teki kahle treatment yin'wani leyi yi nga hi karhata ngopfu i ku va tinomboro ta vanhu lava va nga hundza misaveni hikwalaho ka vuvabyi bya TB ivi byi hetelela byi va na xiave ka ku va swilo swa hina emupani se swi ya hansi kambe eka namuntlha loko hi karhi hi hlaya tinhlayo khalanga swa improve swinene ngopfungopfu eka xifundzantsongo xa hina xa Greater Giyani swilo swi le ku sunguleni ka ku famba kahle swinene swi vula ku yini la swi vula ku ya n'we ku na tindhawu leti a ti khumbeke ngopfu ti katsa na Giyani timhaka leti tindhawu leti a ti khumbeke ngopfu a ku ri Giyani ku ri Tzaneen ku ri Maruleni sweswi loko hi vulavula Phalaborwa Giyani na Letaba a tinomboro ta vo se ti famba kahle na ku ya hi mbuyelo bya vutshunguri lebyi nga ka byo a ri na xiphiqo nyana eZanini na le Maruleni minkarhi yin'wana ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ku na vuxaka exikarhi ka mavabyi ya rifuva na mavabyi ya xitsongwatsongwana xa HIV kumbe mavabyi ya AIDS n'wina mi murhangeri ku angarhela mi vona yini hi mhaka leswi nga va swi vula ku tlakuka ka mavabyi ya TB swi nga va swi tisiwa na hi ku tlakuka ka vukona bya xitsongwatsongwana xa HIV kumbe a swi vulavurisani ku leswiya swi famba leyi leswiya swi famba leyi khalanga swa fambisana hi ko tala la hi va ku hi ri koho hi ri karhi hi tshungula la tinomboro ta xitsongwatsongwana xa HIV ti va ku ti ri henhla na xitsongwatsongwana xa TB xi va xi tlakuka mi nge ni mi nyika xikombiso loko mo languta Greater Tzaneen municipality hi yona yi nga na community ya le henhla aka swifundzatsongo hinkwaswo swa mupani yi contributa plus minus 34% of the district so na tinhlayonhlayo ta TB ti va henhla a Greater Tzaneen na tinhlayonhlayo ta HIV ti va henhla sweswi ni vulavulaka khalanga namuntlha hi na ka 67 makume-tsevu-nkombo ya vanhu lava nga hundza misaveni hikwalaho ka xitsongwatsongwana xa TB 38 ya vona va huma eZanini and ehenhla ka 38 leyi yi nga hundza emisaveni 24 ya vona hi lava va nga na xitsongwatsongwana xa HIV na xitsongwatsongwana xa TB so swa fambisana swinene that's why xilungu va ri when you think HIV think TB when you think TB think HIV xivangelo ku ri ku mavabyi lama mambirhi ka wo ya endla leswaku miri wa munhu wu nga ha koti ku tilwela eka mavabyi khalanga n'wina mi nga principal hi pfuneni ku twisisa mi te namuntlha mi ku yes you and I can end TB commit invest deliver hi ku mi tirha hi mavabyi lama ku za ku va na theme ya muxaka lowu mi langutela ku hina tanihi vaaki hi endla yini khalanga leswiwa theme leyi yi sungula eka ku hi ri Department of Health ntsena a hi nge swi koti
ku hlula eka nyimpi leyi hi nga ka yona. So hi nge loko hi ri karhi hi swi langutisa loko vaakatiko na minhlangano leyi yi fambisaka hi vaakatiko leyi nga le ka vaakatiko yi tirhelaka endzeni ka vaakatiko yi nga tirheli ka ti-facilities ta hina titliliniki na swibedhlele, loko yo teka xiave swi ta endla leswaku vanhu va hina va va empowered, va va na vutivi leswaku hi kota ku lwa na TB. That is why hi ku wena na mina a hi wena na mina ya munhu wun'we, i wena na mina ya department na ti-department tin'wana na ti-organizations letin'wana na un'wana na un'wana hi swi teka leswaku i vutihlamuleri bya hina hinkwerhu ku va hi dyondzisana, ku va hi seketelana. Lava nga na treatment hi va seketela, lava va nga vabyeki hi tiyisisa leswaku a va khomi hi vuvabyi. Swi vava ngopfu khalanga ku va hi ri a tliliniki va hi tisela n'wana wa tin'hweti ta 6 va ku i khome hi TB. Swa vava swinene. So hi ri a hi khomisaneni i ndlopfu ya hina hina hi nga kotaka ku yi hlula, a hi nge yi koti hi ri hexe. Kambe xin'wana lexi hi vulaka so ku va hi lwa na TB khalanga swi lava macheleni. And hi ri department ya ndzawulo ya rihanyo, macheleni ya koho kambe a ya ringanelanga. Hi ri vanhu lava va nga na macheleni kwala va nga koho a va te va pfula swandla swa vona va hi pfuna leswaku hi kota ku lwisana na TB leyi, ende loko ho tirha swin'we hi ta yi hlula khalanga. Minkarhi yin'wana ku ta vulavuriwa hi ku loko hi ka hi rila hi ntungu wo fana na mavabyi ya dari xikombiso, va ta mi byela ku heyi i mhaka ya ku ku tele ngo tisuna ku fanele ku ya fafazeliwa kumbexani swi nga hunguta xiyimo lexi. Laha hi ndla yini hi fafazela tinsuna laha ka leswi hi nga ka swona. Khalanga ni nge ni sungula la xitsongwatsongwana xa TB tanihileswi vayingiseri va nga va ku va swi tiva, xitsongwatsongwana xa TB xi koho kun'wana na kun'wana. Swi nga endleka na kwala mina n'we hi nga koho xitsongwatsongwana xi ri koho, swi nga endleka na mina ni vulavulaka ni ri na xo emirini. Lexi xi nga na nkoka i ku va ni tiyisisa leswaku miri wa mina wu hanye kahle, leswaku xitsongwatsongwana lexi ni nga na xo emirini wa mina xi nga sunguli xi va na matimba ya ku va xi sungula xi ni vabyisa. Ku nga leswi hi swi vitaka latent TB. Swo hlamuseta leswaku un'wana na un'wana a nga va hi ku TB i swilo lexi hi xi hefemulaku hi siku na dyambu, ende loko hi hefemula moya lowa wu ri koho wu ta nghena ndzeni ka miri wa hina. Kambe lexi nga na nkoka i ku va hi sivela ku ri xi nga pfuki xi va active xi sungula ku hi vabyisa khalanga. So fafazela a hi pfuleni mafasitere, a hi tiyiseni leswaku laha hi tshamaka hi va hi tisirhelerile. Khalanga ni na ntshembo wa ku ri a hi chava COVID-19 hinkwerhu ka hina a hi tshama hi mbale timask. Hi fike kun'wana loko COVID-19 yi hundza hi nga ha landzelerisi vusirheleri lebyiya ti-meters letiya a hi tshama swin'we na hinkwaswo sweswo leswiya a swi hi pfuna ku sivela na yo TB. Loko mo langutisa TB, tinhlayohlayo ta TB hi nkarhi wa COVID-19 a ti ye hansi nyana hi mhaka ku ri a hi tisirhelela. So vutisirheleli lebyiya a hi byi endla loko ha endla ka TB. Loko ho ya mahlweni na so TB ya hina yi ta hungutana. Kambe msitani ntiyiso loko ho fika laha hi nga ti tolovetaka ku sivela ka vula hi nga hetelela hi huma na swin'wana. Na va ku tatwa MEC loko va vulavula kambe mi hetisela mo ku yini? Ni hetisela ni ku eka vaakatiko hinkwavo va Mopani, Limpopo na South Africa hinkwayo, TB ya hola loko yi treatiwa. A hi yenini hi ya kamberiwa, loko hi kumeka hi ri na TB hi ya ka titliliniki na swibedhlele swa hina va ta hi tshungula hi hola. Lava hi nga riki na TB a hi yenini mahlweni hi ri karhi hi tisirhelela. Lava hi nga na vavabyi lava nga na TB emitini ya hina a hi sukeleni ku va nyefula, kambe
hi va seketela leswaku va teka treatment ya vona yi za yi ya hela nyimpi leyi hi ta yi kota ya koteka. Ai xiyimo xo tika swinene a ya khensa swinene Mongwe whip i vito ri le pasini ri le pasini khalanga ni kombele va komba vengiseri va kota ku swi twa loko va ka va tsamuna ri le pasini khalanga ni hlele ni mavito ya n'wina ku hi vuyenti kusuka pasini mi ri yini xivongo i Mongwe mavito i whip i Mapimele i Joel. Ai na ana kama msirtani ay khensa swinene ku va mita bula na hina tatana Mongwe i mhaka ya nkoka swinene a yeni ni mahlweni dyondzisana tanihi rixaka kumbexani hi nga hetelela hi ponisa vutomi byo hlaya etikweni rero a khensa swinene ku khensa hina khalanga inkomo i sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona nteri i tatana veri vona hi vo Mapimele Joel Mongwe leswo whip ha vondlela ku hi va tiva hi rona ku hi vo whip kama msirtani nakona ku Afrika wa vulavula wa ta ya mahlweni sweswiwani ku na xipikara xa masipala wa Mopani lava va ngele ku vulavuleni na va tivisa MEC vo va nga ta va kha va vulavula hi ku yimela Premier MEC Diketseng Mashego ku ta va ku ri vo va nga ta va kha va vulavula hi ku yimela Premier se a hi va tweni ku loko va kha va tivisa va ri yini. Madam Diketseng Mashego. Madam, let's welcome her. Hi, Tinenam. Hi, Yemen. Hi, Yemen Tin. Nako production. Starman on the beat. Sobra ku vala va ri ku cineni emisira vo nga ta va xivulavula nkulu ka ntirho wa siku na namuntlha mingisero Munghana Lonene FM MEC Diketseng Mashego hi ta tlhela hi bula na vona kwala ka ntsongo ku twanyana leswi va nga va ku va nga swi vulangi loko hi ta va hi ya emahungweni hi ku hi ta emahungweni ya misava evitsuwa kona hi kota ku va hi yisa emahlweni hi ndlela yaleyo ntirho nongonoko ka Afrika wa vulavula hi ku haxela vona kusuka la Aden Extension 2 Sports Ground laha hi nga kona ka masipala wa Tzaneen hi le murhangeni la Tzaneen la loko ni kha ni languta la kwa patu leriya ri le ku tirheni hi vuntshwa kusuka laha a Bindulani loko khi ya hala a Nkowankowa kumbe ya hala a Letaba ri le ku tirheni ha vuntshwa epatu leriya hi ndlela yaleyo se i ka tikomba ku hi le murhangeni swinene kambe ka hi tweni MEC Diketseng Mashego halala Greater Tzaneen Municipality halala. Thank you very much, program directors, Councillor Masanganye and Comrade Makubela. Really dumedishe our acting executive mayor of Mopani District, Councillor Shivambu, and our acting mayor of Greater Tzaneen Municipality, Councillor Moya, councillors who are present here today. Dumedishe the chairperson of the Provincial Civil Society Forum and Ibileki co-chairperson of the Limpopo Provincial AIDS Council, Dr. K.G. Muyela, Rieka Mshate Mafatenga Matelele, Ridumedishe Mushate Wara Hosi Shiluvana, Riatamisha Bengbarin Abomumabu, and also Rilebura, your presence, Rilberona Falirena, ibile re leboge gore le ramogetse re gopela gore re tla mo mabung a bolena ho tlo bolela le bana ba lena la re dumella gore be gona re a le dumedisha magoshi mishate ka moka ileng gona fa re a dumedisha re le bana ba lena re dumedishe baruti ba rena ka moka ba leng gona fa re dumedisha our TB ambassador bo Mahlatsi Kaneti kanako tsohle re le tsheletsa re no phela really motivated and encouraged re leboga mantswe a mabotse re dumedishe all the invited schools that are present here today, members of the civil society, all sectors
ke kwekile mo Dr. Munyela a di bala di sector ka moka re a dumedisha ibile re a dumela hore ka nnete what is happening here we cannot do it alone as the department, but when we work together we are able to reach more people. So re a dumedisha re leboge gape hore you are forever with us. The district executive manager from the Department of Health, Mopani District, Dr. Mongwe, together with the team, Department of Health, Office of the Premier, and all officials from municipalities, both the district and local municipality, members of the media, Batukamuka, Balengona Fa, Riri Absheni, Dimacheloni, Tobela, Lochani, Ralebura. I am here today on behalf of the Honorable Premier Marorena, but Dr. Popi Ramathuba, who was supposed to be here with us, but kabakalama bakama wa muswereng bang khupela gore ke tle mo ke tlo bolela le setšhaba sa mo Dan Village go Greater Tzaneen Municipality, setšhaba sa Limpopo ka letšatši la rena la commemoration ya World TB Day ile event ya rena ya province. So ming salom gana lona FM EMC di Ketseng Mashego bere ba romela I premier wa Fundankolo kunga dokodela Popi Ramathuba etaba ya isa mahlweni mitwa ngwangulolo ku ya amahlweni kumbe mbulavulo ku ya mahlweni andakalo keta kumbe manga msaba la bayilandela ka indlela le Etsali nkowankowa ngiyana lekapani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. Sazoming salom gana lona FM ya mahlweni na ngona ko ina Africa wala kesele hlulani fano magaisa na mangebtaba ya awara ya kume nar mangone me ngeta landela awara kume mone enda kala ko kume tloko makata kona swesinyana kungarkale hafu kupele awara ya mwe indalele lega Greater Tzaneen Municipality maspara wa unwana wa maspala letetinga kachifuna ntsongo sha Mopani hila ingere kubulabuleni kaila ngtakat makata kule mukisa mababzi ya rifuba hindala yeleyo se ibani tlhella kana kambe le kungele kubulabuleni MSC di Ketseng Mashego hitwa kubarini. And we are saying even drug resistant TB though more complex can still be treated successfully. Prevention on the other hand begins with simple actions such as covering one's mouth when coughing, ratwalela milomu, ensuring proper ventilation, riskatwa farubula mafestere, it's very much important and ika khona saver. So a simple thing ya gore o khone go nobula mafestere wa khona go tsena moya wa tsena wa tswa ke dilo tse ka re thushang go thibela the spread ya TB, wearing the mask when necessary and seeking testing elibona gore le exposed. Allow me to reflect on the progress we have made so far as the province, because behind every number is a life impacted and a community strengthened. Since February this year, through our Cheka Impilo campaign, re kgonne go fihlelela batho ba 8,419 mo Limpopo ka the health services tsa rena tse di shang mo bathong le go share information, because in tshengwe e bohlokwa ke re be informed. Go see informed o tšea di decision tse wrong because o sa tsebe go swanetse go dire jwang. Ga re ga batho ba 8,419 5,072 individuals ba screenilwe for TB, demonstrating and encouraging community participation. And rata go leboga setšhaba sa bo rena gore ka nnete re tswile re bolela ka bohlokwa ba gore re screene ba tsere that maele ba ya ba ilo screena for TB. That's why re kgonne go reach this number ya go feta 5,000, while 214 people ba laeditse di symptoms tsa TB ba ile ba kgona go testiwa and ba kgona go referelwa mo maokelong a rena for further diagnosis, ensuring that potential cases
are identified early and managed effectively. And we are also saying, re ufilwe referral, please, iya mo ba go referelang gona, because re tlile so ka mobiles, we know we are from different villages and we know taba ya rena ga ifelele mo. So re ba go roma go wena o kana wa ya sepetlele sa reno se leng gausu go tlo gona go tswela pele go thushega re gopela gore le tswele pele le yeng mo, because we are doing it for health ya rena, we are doing it for our families, even though we are doing it for our communities. Our integrated approach to healthcare continues to yield positive results. In the same period, over 3,000 people tested for HIV, with 88 individuals testing positive and immediately linked to care, which is very much important. At the same time, 4,818 people were screened for blood pressure and 2,937 for diabetes, reinforcing our commitment to addressing health in a holistic manner. Yes, ki matri bulela ka TB, but re ka se bulele ka TB fela. Go na le malwetse a mangwe le ona, sepeletshanang le ona TB, we are saying le ona, we need to ensure re dila ka ona, and di nomoro tse re bulelang ka tsona di laetsa gore ka nnete programs tsa rena tsa di outreach di kgonne go tlisha ditirelo gausu le batho, and batho ba kgona go screeniwa le go testiwa for malwetse a ka moka. Our outreach program have also brought services closer to the people. A total of 957 households were visited in Dan Village and Nkuwankua, connecting communities to essential services such as SASA, Leona Jwalo ba rona, Nekile ko stoleng sa bona, Home Affairs Leona irona, and within these communities, 317 individuals were also screened for TB. 80 sputum samples were collected for testing, and prevention efforts were strengthened through distribution of 1,400 male condoms and 300 female condoms. And re direla maipiletso batho ba ka moka ba di tsereng di condom tseo re di tseela go di shumisha, because re di shumisha re kgona go di tshireletsa go bolwetse ba HIV, because re ka se bolele ka TB fela ra ska bolela ka HIV. So we are saying a re tsweleng pele go practice a safe sex, and to those who are already infected ka TB ka HIV a re tsweleng pele go tšea medication a rena ka re a tseba gore re phela gabotse ge medication a rena re tšea ka tshwanelo. Program director, within our healthcare facilities, we are now screening more than 100% of patients for TB symptoms, ensuring that no individuals, whether a patient or accompanying caregiver, is left unchecked. That's how serious we are. Re nyaka gore re kgone go fetsa ka TB e motho mongwe le mongwe mo ditleliniking tsa rena re mo screene go ensure gore re thibela the spread of this TB. We have also significantly increased TB testing, conducting over 64,000 additional tests, which represents 75% increase compared to the previous year. This demonstrates our commitment to actively finding and treating TB cases. Encouragingly, 99.2% ya batho ba o ba leng diagnosed ka TB are started on treatment ntle le go senya nako, exceeding our target ibile ya 95%. Ba re kwisha gore target really 95%, ga gore gore re tshwanetse re eme go 99%. Our target is to ensure gore motho mongwe le mongwe o re mo hwetsang ana le TB a thome treatment ke yona tsela ye re ka kgonang go stopa the spread ya TB. And furthermore, treatment success rates have surpassed 81%. Ke bohlatsi bo le ntate mahlatsi ba bo bolela mo gore TB ya fola. Ka di mga batho ba ka moka re ba fang treatment ya TB, 81% ka moka le go feta ba kgona go fola ka go ba tšea dihlare tša bona tše TB ga botse. Seo se laetša gore
the patients tsa rena they are comply, and we are saying to everyone else, are complying, gore re bolela re ska hlole re bolela ka 81%, re bolele ka 100% ya batho ba bo rena ba tšeang medication ebile ba fola ka TB, because ga gona bohlokwa ba gore batho ba ka hlokofala ba bolawa ke TB mo le rena le medication wa gore ka fodisha TB. We are saying le re progress ye e direga re tshwanetse gore re bolele nnete gore malwetsi a sepelelanang le TB a declinile mo Limpopo from 14.4% to 13.1%. But rape re lla ka gore people are still losing their lives, often due to late diagnosis. La bona ntshole ya go dula nako re li bona gore le na le di symptoms le sa ye go ilonya ka thusho. Most of the time ke yona yo end up e khosang gore le ska khona go thushega, and ra bona re lose maphelo a batho. And we are saying as the province, one death from TB is one too many, and it reminds us that our work is far from over. Yes, we have also seen improvement through TB preventative therapy, with uptake increasing to 7.5%, from 7.5% to nearly 50% among individuals older than 5 years. That preventative therapy yeri fang batho ba re bonang gore ba vulnerable gore ba ka hwetša TB ba tšea that therapy gore ba kgone go thibela TB e ska ba tsena. Yet re bolela ka gore re fihlile 50%, this remains below our target, because target ya rena gore re kgone go fihlelela at least 70%. That's the target, but rena re batho ba gore re tshwanetse re reach target re be re fitishe. So re sana le mmereko o mogolo o tshwanetseng gore o bereke maloka rena civil society, re tshwanetse re thushane gore indeed re kgone go fitlhella dinomoro tse re kgone go fetša the risk tse batho ba bo rena ba sa lebellaneng le tsona. To our leaders and community influencers, use your voice to encourage testing, to fight stigma, and to support those on treatment. Ibile matšatša re phela bophelo bo bo simple re na le social media. Dilo ka moka di issue ko social media. So if we can take a decision ya gore instead of sharing only the negative things that are happening, instead of sharing the video tse ka se thušeng batho ka selo, let us use that space to talk about TB, to raise awareness ka TB, gore batho ba kgone go tseba gore go na le thušo for TB, batho ba kgone go tseba bohlokwa ba go ilo screena, ba go ilo testa, le ba go thoma treatment early, so that batho ka moka ba ka kgona go ba safe. So, and to the people ba Limpopo, your health is in your hands. Young for those screenings, know your status and support one another. Importantly, let's support one another. Uska hwetša re dira dilo tšele ebile ke dilo tša maemo a fase tša kgale tša di stigma to say re discriminate batho because motho na le bolwetši ba go diragalang. Let us support each other, and when we do that, we will be able to curb the spread sa TB, because a person would know regularly the symptoms. Let me go and quickly get tested. We are saying TB is preventable, TB is curable, and together TB can be eliminated. But it requires action from all of us. Let us rise above fear and stigma. Let us choose knowledge over silence. Let us act with urgency and compassion and visit our nearest healthcare facilities to get tested. Because indeed, yes, you and I can end TB. Ingo.
sweswo mixer umngena lona FM laba mbatwa bakababulabula iMAC laba banga MEC balangutaka na timhaka ta MEC Diketseng Mashego kunga MEC wa Ndwele Rihanyo eLimpopo abakababulabula timhaka to hambana ta leti tibulabulaka na timhaka ta mavabyi ya rifuva hi ndlela yaleyo so loko bakababulabula hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta la ntirhisano wu nga na nkoka ko a va kha va kombisa timhaka to hambanahambana swin'wana swa leswi va nga swi kombisa ku ri ku ta fanele ku va na nseketelo ku seketelana kukulu loku fambelanaka na timhaka ta ku lwisana na mavabyi lava hi ku loko va nga seketelani ku hetelela ku va na kuna van'wani cindzani va byeleni va yimelanyana kulenyana vana va twa laha ve le ku ni kavanyeteni kumbe mi ni pfalela ri vantirhela i timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta ku lwisana na mavabyi lama ku lwisana na mavabyi lama ma hetelela ma famba na timhaka ta ku va vanhu va va na vutihlamuleri na ku papalata kumbe ku herisa timhaka ta ku nyefulana hi loko vanhu va hetelela va nyefulana swi hetelela swi endla leswaku na lava va nga va na mavabyi lama kumbexana va lava ku pfuniwa a va ha koti ku yimisa voko va ku ni kombela ku pfuniwa hikokwalaho ka ku va ku ri na xiphiqo lexi xi fambelanaka na ntirho lowuwani hi ndlela yoyeleyo se i mhaka leyi nga ta va kha hi languta hi ta va kha hi bula na vona MEC va nyika nkarhi wa ku va hi twa n'wangulo wa vona xikuva lexi va nga hi vulavula hi xona i timhaka ta ku tanihi ndhawu ya rihanyo va screena vavabyi vo tala a ni tivi ku loko va ku va screena mavabyi vo tala a va vula ku yini a va vula ku vavabyi lava va taku vo tala va kha va screena na koho ku screena va kha va vula yini tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va vutisa loko va tshika va tile loko va ku more than 100% i percent ya le henhla swinene kambe xivutiso ku loko yi ri more than 100% ku va ku ri percent ya muxaka munhu swi vula ku i vanhu vangani hi ndlela leyi se swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi languta loko hi kha hi bula na MEC Diketseng Mashego eka nhlekani lowu loko hi ku tiselana nongonoko Afrika wa vulavula ntirhi hi le Dan Extension 2 Sports Ground se van'wani va ku khalango hi le lokixini laha hi nga koho miroho mina alokixini va ku hi le lokixini se ni ku lata va vutisa ku va ri alokixini hi le ri nge yini ku hambana kwihi na le ka Mugulubutu laha hi nga kona se swa mina nhlekani mi amukele le ka Munghana Lonene minjhani sesi i pfukile ngongwini i pfukile leswaku ma n'wayitela leswi mi tsakile mbilu ya n'wina yi lo releleha leswi mi nga ta mi vulavulila ku nga na Afrika wa vulavula n'wina ke mi fike njhani la lo famba ni lawa lawa n'wina mi te loko mi yimila mi te mina la ku nga na khalanga ni nge vulavuli swi lava yi ti hleketeka se mi fike njhani la a ni swi tivi ni pfune kuza ni lava ku vulavula na n'wina mi ya lava ku tiva ngopfu hi timhaka ta laha hi nga koho mi ri laha hi nga koho a hi le ka Mugulubutu hi le kwihi la hi le Dan Extension 2 ni nga vula ku hi le lokixini ra le Dan okay loko mi ku lexi i ncini xi endlaka ku va lokixini ku hambana kwini le ka Mugulubutu ku ni nga ku hambana ngopfu hi matirhelo ti-service leti hi ti kumaka na ku most of the time a swi twa ku minkarhi ya ku tala ni nga vula ku ti-village hi va hi rhangela hi tindhuna mara la ka hi rhangela hi tikhanselara a hi na ndhuna na ti-service leti hi nga na toho hi leti hi nga vulaka ku hi leti ti nga koho emalokixini man'wani yo fana na le kwanko se swi vula ku n'wena vukorhokeri lebyi mi kumaka mi byi kuma thwi kusuka ka masipala a mi rhangeriwe hi ku laha hi le ka ndhuna mani sweswo swa ku tala hi sweswo hi byi kuma thwi kusuka ka masipala wa le ndzeni kasi ka Mugulubutu hi kwihi loko ri ku laha hi le ka Mugulubutu ka Mugulubutu hi hala ntsungeni lowun'wanyana loko munhu a ta lani i fane i ta vona yini ku hala hi le Dan Extension 2 hala hi le ka Mugulubutu hi hambana hi patu leri ra R36 mi hambanisa hi patu ra R36 namuntlha va Ndwele Rihanyo va tela va te ku mi lemukiseni timhaka ta mavabyi ya rifuva n'wina tanihi vaakatiko mi titwa njhani loko xiyimo xi te tani hi titwa hi tsake ngopfu hi mhaka wo fana na mehe minkarhi ya ku tala a ni swi koti ku ni nga fikelela vukorhokeri lebyi ni byi lavaka hi mhaka ya nkarhi mara loko namuntlha va hi mi vula hi loko ku hi mhaka ya nkarhi me wo fana na mehe ni n'wamabindzu hi twa vanhu vo tala va kha va n'wamabindzu ivi se vanhu va nga va vutisi ku va xavisa yini mi lava ku mi vutisa n'we mi n'wamabindzu mi xavisa yini me ni nga vula ku ni na grocery shop ni mukulu wa kahle kahle mina xiphaza la na xiphaza xi le nawini
xi le nawini mi xi tsarisile ka masipala Xi tsarisile, na le kaya. ndhawu ya hi ta twakaleka ya n'wamabindzu a hi tlheleleni ka lemi lexi endlaku mi nga vi na nkarhi mhaka ku yini va mi ri ku xaviseni rera ku a mi kumi nkarhi wa ku mi nga hetela mi tikuma mi ta mi ya kuma vukorhokeri se vukorhokeri bya njhani lebyi nga mi fikelela ka n'wina sweswi bya ku hambanana vukorhokeri hinkwabyo lebyi kumekaka exibedhlele and handle ka byo ku na va home affairs va koho kwala laha hi kota ku ya kuma mapasi na ku kuma information yo tala ku na swin'wanyana u tshama kaya u kuma ku a wu swi tivi ku loko u ri kaya u nga swi kumisa ku yini mara ka siku ra namuntlha ku na swilo swo tala leswi nga le ku endleki ku na ti-services to tala kahle handle ka timhaka ta rihanyo na lava van'wanyani va ti-services tin'wani ta private va koho kwala lava nga le ku hi nyikeni ka vukorhokeri bya kahle bya siku rin'wana na rin'wana khensa swinene sweswo mina a ma byelanga n'we mani va yingiseri va mi twi mi kha mi vulavula hi ri pasi na ku kuma information yo tala ku na swin'wanyana u tshama kaya u kuma ku a wu swi tivi ku loko u ri kaya u nga swi kumisa ku yini mara ka siku ra namuntlha ku na swilo swo tala leswi nga le ku endleki ku na ti-services to tala kahle handle ka timhaka ta rihanyo na lava van'wanyani va ti-services tin'wani ta private va koho kwala lava nga le ku hi nyikeni ka vukorhokeri bya kahle bya siku rin'wana na rin'wana khensa swinene sweswo mina a ma byelanga n'we mani va yingiseri va mi twi mi kha mi vulavula hi rito ra kahle njhani ro fana ra mina mara a ma byelanga n'we hi ve tintswalo baloyi omu wa ka balo a lata ku mu wa ka hina mani wa ka balo meni mathevula mi nga ri katsi ka swilo swa balo mina n'wa hi tlhariha ku fana inkomu swinene khensa sweswo mi yingisera munghana lonene FM i sesi laha va kha va vulavula hi timhaka ta le a Dan extension 2 va vulavula hi timhaka ta ku hambanisiwa hi ntsunga luwa ku ya ka mkholovotu hi ndlela yaleyo hi la ku bula na MEC Diketseng Mashego hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi ta twa ku loko ka hi bula na vona va ri yini vona hi timhaka ta mbulavulo wa vona hi ndlela yaleyo kambe loko na ha rindzele vona ni nga pfa ni bula na vayingiseri vambirhi lava na vona ni nga twa ku tlhelo ra vona ra mhaka hi twa ku a ni swi ku muhumelerisi wa mi helele kwihi kambe a ni ta kuma muyingiseri wun'wana wun'we hi ta twa hi bula na yena loyi a twaka a lava ku bula na yena nhlekani loyi hi ku nteri ni ku tisela nongonoko lowu thwi kusukela a Dan extension 2 hi le a ka masipala wa Greater Tzaneen hi laha hi nga kona muyingiseri wa Munghana Lonene FM masipala wa Greater Tzaneen i masipala un'wana wa timasipala leti nga koho eka xifundzantsongo xa Mopani lewu rhangeriwaka hi vandla ra African National Congress ri na i masipala lowu nga na tiwadi ta 34 ehansi ka vurhangeri bya meyara Gerson Mlapisani hi vo va nga murhangeri wa masipala lowuwani va suka ka vandla ra African National Congress kasi municipal manager municipal Donald Mangwana yebo municipal manager yebo vafambisi va masipala lowu hi nga ka wona ka nhlekani wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Munghana Lonene FM kambe ku na bava la va mbale xikipa xa team yin'wana ni va vona hi ku va languta kunene na swi vona ku i munhu lava ngo tshama va kha va ti dyela mbitsi avuxeni papa mi poketi hlayisekile ngopfu hlayisekile a khensa swinene mina mi khalaka n'win'we mun'wanati loyi mun'wanati golden maluleke kwala tani a wa ka maluleke va ladani lava yo ta n'wena hi loyi phatlama entiso wa chunche va ka maluleke va hala ka mbinga hi sweswo hi loyi phatlama se n'we mi ta phatlama ni byeleni mun'wanati hi tile la na mina ni kwala ndhawu leya rihanyo yi tile la ku ta vona ku va mi tisela vukorhokeri hi ku hambanahambana ka byoho ni lava ku ni ta twa matitwelo ya n'we hi mhaka yaleyo kambe mi nga se endla tani ni khomele tani hi ku ni ta sungula ni lava ku twa lava va mahungu va hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu n'wina ma ku tshamisa sweswo hi sungula hi kuma tinhlokomhaka ta mahungu loko hi ta kuma tinhlokomhaka ta mahungu hi ta kota ku va hi twa ku n'wina mi ri swi mi khoma njhani ku va hi ri laha muyingiseri wa Munghana Lonene FM ni teri ka masipala lowu i masipala lowu wu nga loko langutiwa hi ku ya hi va census va ri tinhlayanhlaya ti yime hi ndlela leyi lava vulavulaka Sepedi
va le ka 46.2%, lava vulavulaka ku Xitsonga va le ka 40.9%, lava vulavulaka ku Sotho i 4.3%, Afrikaans 2.6%, kasi tindzimi letin'wana ti hlengeletana ka 9%. Swa tikomba ku lava vulavulaka ku ririmi leri na voho va tele la ka xiyenge lexiwani, va katsa Banyavani, Van'wamitwa, Vankuna, se van'wana lava vulavulaka ririmi leri laha hi nga kona mikiselo Munghana Lonene FM. Kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya ora ya mahora mbirhi ya ta fambisa ku yini ta vuya yisa mahlweni ta kalexi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Kense swinene khalanga Pat Mathebula ka Afrika wa vulavula. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya mifumo ya miganga Dickson Masimula una xivilelo mayelana na mafambiselo ya timasipala. Holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi u vula leswaku swibedhlele swa mfumo swi na vuswikoti swinene. Tinhlayo ta vugevenga eNorthern Cape ta kotara ya vunharhu ya lembe ti vona ku tlakuka ka timhangu to dlaya. A hi tweni mahungu xitalo la ka orlia ya mbirhi enhlikani. Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela nteri hi rindzele ku bula na MEC Diketseng Mashego i bo hi nga ta va ka hi bula na vona la ka ntsongo va hi nyika xifaniso xa ku timhaka ta TB a Limpopo xiyimo xinjhani. Ku na van'wana va nga sungula yin'wana radio yi lala loko a vo yimela nyana hi la tlhelo ku hi nga koti ku vatwa kambe hambiswiritano mun'wana a khensa swinene mani loko mi kota ku hi rindzela enhlekani nakambe aye tata mi pfukeli papa khayihlile ngabo n'wina mi ri a mi sunguli ku ni vona ne ya n'wina ni sunguli mi ni vona mi hlangana mina tindhawu to tala munghana wa mina khalanga i munghana wa mina lero se swa tiveka ku loko ku ri na mi te yin'wana mivito n'wana golden Maluleke i munghana wa mina we le dani hi vulaka hi tile la mi rini n'wina tanihi vaaki ve le Dan extension 2 ku va hi tile la tanihi hi Munghana Lonene na va mfumo wa Limpopo va ri la ku ta ka n'we ya tinyungubyisa hi n'we na vona ti-MEC va nga tisa hi swoho swa tikomba ku ri na vukorhokeri manje byi le kusuhana loko va vulavula hikokwalaho ka yini mi ku byi le kusuhani ku hava sweswi byi koho mara bya totomba mi ngopfu a ni khani vulavula na n'wabaloyi laha komba ku swilo swi famba kahle n'wina mi ri ni hluphekisa yini yo mintirho mintirho a yi kona laha ni kona mi vona kona ke a ma ha tirhi kona mi ndlise ku yini mi te na witsa kumbe volo mukomba ndlela mukombendlela mhaka yini swin'wana na swin'wana swi humelelaka a mi ngo londa swa rintiwo a mi ngo londa swa rintiwo no ya khensa swinene mani a khensa swinene kambe loko n'wina mi ri la mi tshame mi tlanga bolo ebolo na mi vona ku miri wa n'wina wa tikomba ka hi miri wo nyenyela tlangile kambe la a Dani handle ka ku na tindhawu tin'wana ku dume hi ku a Dani ku na vugevenga ngopfungopfu hi tlhelo leriya rin'wana ku ze ku va na mavito ya lama ma nga vulavuriwa hi wona xivutiso sweswiwani namuntlha i ku n'wina laha loko mi ri laha mi vona mi ri ka matshamelo ya muxaka muni xiyimo xi tshamisekile xi tshamisekile swi koho mara a swa ha fani na nkarhinyana luwa swi hungutekile mhaka patrolo liya ya tatana rikhodo swinene ngopfu swilo swo tala nambi ku vo varhama va le ku hunguteni so loko wo endla xin'wana xipidinyana u kumi ku yila kambe varhama i ma-security na vona se va pfuneta na vona ku vona ku lwisaniwa na vugevenga entiso no ya khensa swinene a hi languteni ka Muguluvutu na Dan extension ti hambanisiwa hi patu ti hambanisiwa hi patu no a ya khensa swinene mani a tsaka loko mi vona mani a tsaka loko mi ta hi vona mun'wanati mi nga hi tshiki nge pfuki hi tshikile khalanga hi va n'wina hi nge pfuki datsala ku ya tinyungubyisa hi n'wina namuntlha vona ni twa lexi yana muneni a ni nga swi a lo twa Munghana Lonene ene va mi twa tiko hinkwaro hambi a ri Cape Town va mi yingisedatsa ni tsake ngopfu swinene loko ma va mi ri na foni mi ta swi twa loko mi huma laha un'wana ta mi i ta ni fonela ku twe ka Munghana Lonene mani swa kala ku khensa me inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i un'wana wa vayingiseri i tatana Golden
maluleke lava hi nga na vona la van'wana va va tshama la Adan extension 2 hi ndlela leyi ka hi bula na vona va kha va hi nyika timhaka leti na letiya na hi laha swilo swi fambaka kona eka tindhawu leti va nga eka tona loko hi kha hi vulavula hi ri la Adan hi ndlela yoyeleyo ni ri hi yimele ku lava ku ta bula na MEC Diketseng Mashego ivo hi lava ku bula na vona kambe loko hi yimele ku bula na vona a swi onhi nchumu loko hi tlhe hi kuma van'wana vayingiseri lava hi nga na vona hi ndlela yeleyo loko ni nga ni fambafamba la Tzaneen tolo ni ya vona ku kumbexani a Tzaneen nkarhi wa ku kumbexani ndhawu leyi na yo yi va dorobankulu yi va city kumbe yi va metro loko ni languta hi ku tindhawu leti yi nga na toho futhi loko no lava ku tandla swicele ni nga tlhela ni vula ni ku Tzaneen yo yi nga ringanela kahle ku yi nga va city yi nga va metro ku tlula na Polokwane hi ku hi yo ya tikomba ku kuna vutumbuluxi kuna tifeme kuna mapurasi leswi swi nga ri ku kona Polokwane se loko a ku ri na ku na swi kota ku cinca a ni ta vula ni ku Polokwane a yi se fika ku yi nga va metro leyi nga fika kahle yi nga kahle Tzaneen hi ndlela yeleyo ndhawu ya kahle swinene mingisero Munghana Lona FM fane hi kuma lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi ku nteri ni lava ku bula na MEC la ta twa mahungu ta twa ku va hi khomele yini hi ndlela yeleyo ku ta kuma lava dokodela KG Munyela hi vo hi lava ku va hi bula na vona hi ndlela yeleyo hi ku hi vo va nga ta hi nyika ve ri vona tshamaxitulu wa lava va ti vitanaka Civil Society Forum a Limpopo hi vo dokodela lexi ni tsakisaka hi dokodela Munyela ne a ni tivi loko ku cince vito loko ku ri ka ku cincanga vito ka ha ri vona dokodela Munyela hi mani ku hlavela mingiseri wa mina hi ku va mbale tintangu ta ka hina va mbale tintangu ta ka hina a ku cincanga vito musilane karro minjhani dokodela hayi na pfuka minjhani pfukile yes no akasa ku hi seketela kasi ku hi seketela hayi akasa swinene a tsaka definitely no ikom a hi vulavuleni a mi kha mi vulavula na vaaki leyi atendeni nkarhi wa kona a hi kota ku mitwa ku ami ku yini kambe mi nga hi byela ku a mi vulavula yini ngopfu loko ka hi languta ka timhaka leti hi nga hi hlanganisa la namuntlha ta World TB Day. Okay, thanks so much and to the listeners. Yeah. I'll brief what I spoke to. Yeah. I'll try to mix Tonga, Bedi and the other one. Say what we wanted to deliver to people is TB. It's serious. Yeah. It should be taken serious. TB is not a new disease. TB has been there. What made us to realize that TB has been there and killing our people, it's when we try to interlink and relate the symptoms that we get from the TB patient. Now we realize that a lot of people have died from this disease, but it was never taken serious from the community level. So today we are saying these are the services that we are bringing to the community of Dan and saying to them, we want to conscientize you and also encourage you not to wait for yourself to be incapacitated and to be helpless. Let's promote Cheka Impilo. Cheka Impilo is the campaign and program that goes on a daily basis. So we're encouraging community today to say, go and visit health facilities, irrespective of how you feel. But it is for your own good. That's why we say, yes, me and you can beat this TB. But at the very same time, we're speaking of your commit, invest, and deliver. So it's not only for government, it's also for individuals to say, just commit yourself to want to see the positive side of your own life and promoting your own living. So we're saying to you, as individuals, let's keep on visiting health facilities and make sure that we screen for TB. Remember, TB doesn't go alone. It has your HIV, high blood pressure, sugar diabetes. So we spoke much about HIV. We are speaking about high blood pressure. We are speaking about other. But then TB, we are saying to them, people must then popularize a manner of screening it on a continuous basis. This word has been coming up a lot, and I thought I would ask the MEC as well. Yes. Screening. Yes. What is that? Screening, it's simple as we say people must go and get tested for HIV.
Oh, yes. So with regard to TB, we are saying screening, because with TB, we are using sputum. Yeah. Where people work is fuba. Sputum is sharp. Yeah, sputum is sharp. It's lunch. Yeah. You know, I understand. Yeah, So you do that. That process is called screening. Oh yeah. So that's why we say we encourage people to go and screen for TB. So if it was another thing, we would say go and get tested. So it's just one time. Wait, yeah. So it's an endokotela. You made mention of a phrase. TB is not a new disease. Yes. Old as it is. Now we have ended it. I think it goes back to our own theme. If you look at it, there's a question of committing, there's a question of invest and also deliver. Yeah. If as community, as young people, we commit ourselves to want to end TB, by doing what? By make sure that on regular basis we are screening for TB, we are doing awareness, and we popularize it and how dangerous it is as much as we do with other diseases. I think that is the way that we can use to go in terms of making sure that we eradicate this, because a lot of people still take it light with TB. It's something, especially when coming to young people. Young people think that TB is for old people. Yeah. So there's a young person who doesn't believe that they can be infected with TB. So we are saying it doesn't have age group, it goes to everyone. It is in our own responsibility to make sure that we visit health facilities in our own localities to access these services, particularly from the screening level. I see. Definitely. Dr. Mnyela, very ka program le ya irkona mutla. Yeah. A message of support from Limpopo Provincial Civil Society Forum. Yes. What is this? Who are these people? Limpopo Provincial Civil Society Forum, and what do they do? Okay, Limpopo Provincial Civil Society Forum. Let's just take it as a civil society forum. Civil society forum, it's a forum that is consisting by the sectors. We've got 18 sectors. Almost every portfolio, it's there. Oh. From men sector, youth sector, children sector, PLHIV sector, and so forth. That's it. Thank you, Dr. Mnyela. Thank you. That's where we are. All right. Thank you so much. All right. So something from Galon FM, but I bulana bona. Dokotela KG Mnyela. Aka tele manguna ma eta bula wo anta ba botsana ko e bangwe na ba tlaiseng na anta ba botsana setsweng kwa kambe la ba go bula na MEC DM Mashego lava nga va tiveki hina hi va tivako a hi ri DM Mashego, hina hi va tivako hi ri EMC Diketseng Mashego, MEC wa rihanyo a Limpopo. Na ku bula na vona laha hi twako bona tanihi ndzawulo siku leri ri vula yini, ntwe va kha va vulavula hi screening, ntwe va kha va vulavula hi commitment, a hi tweneni ko va ri yini. MEC, good afternoon and welcome to Mganano FM. Good afternoon to you and the listeners. I thought you will have lost your voice, but I'm happy you still have it after your speech. We were taking it live on air, hence we will not keep you long here. Let's start from you as the department. How are we faring in Limpopo with regard to the fight of TB? As the department, we are seeing an improvement in terms of the fight of TB, because if you compare the statistics from last year and this year, you see that we have improved a lot. We have put systems in place to ensure that we reach more people. We ensure that we get more people to be screened, to be tested, and also to get information about TB. Because when we started, people did not even know that we've got a TB preventative therapy, that we can be able to prevent TB. If you are at a high risk of being infected with TB, we can actually prevent it. So we are saying we have expanded services. When you go to our primary healthcare facilities, our clinics, you find when you get there, you are being encouraged to get screened. And now we are not only encouraging patients who came to the clinic, but even those who are with them, the caregivers and everything, to say, yes, you are not sick, but for you to be screened, you don't need to be sick. You just need to know your health status. So that is what we are doing as the department. So this place where we are at now, was it chosen randomly, or is it maybe because it's a hotspot or something?
No, we don't choose randomly as much as we visit all the districts, but in a district we'll check where we have a challenge. And when we see there's a challenge here or the numbers are not well in this area, then we come as a provincial government together with the civil society forum to work to focus on that area. And when towards the main event we are having build-up programs, we will be doing your door-to-doors, expanding health education. That is where we are able to get more numbers in that area so that they can be assisted. And how would you want the community at large, particularly those who are listening to you now, to assist you as a department to try and eradicate the TB that we are always fighting? You know, as today's theme says, yes, you and I can end TB. It just needs that to say everyone must take responsibility, go get screened, get tested, and if you are being diagnosed with TB, start with your treatment, stay in your treatment up until you are cured, because TB is curable, TB is preventable. It just needs all of us to ensure that we are able to know our health status. But also what I've said earlier to say, let us also preach this message. Let us talk about TB, expand TB education. What you can do as an individual is to share the information that you had today. Somebody might not have had the information. Share the information so that people can know that there's help out there. We can prevent TB, we can cure TB, and ultimately we can end TB. You spoke about stigma. I think it's critical that you can emphasize it as well, because I thought the era of stigma, but it seems it's still raising its ugly head. Yeah, indeed. That is why I'm saying because it's something from the past, but it wants to raise its ugly head, and we are saying let's do away with that. What is important is to ensure that everyone is healthy. We ensure that everyone is on treatment. Then we'll have a TB-free Limpopo. I see. Maybe I should start off on a different matter now. Congratulate you on what happened in Mankweng. What would you share to our listeners on the experience that you as the department and maybe the hospital and maybe as a province or even the country are having now that you have managed to separate the twins? We are overjoyed, not only as a hospital or as a department or as a province, as the country, because after that successful operation, when the Premier was briefing the media, even the Honorable President called to show where it's indeed a big thing that happened in our rural province of Limpopo, in a rural hospital in Mankweng. So that thing, it has made us proud, and it has proven that we've got the skills in the public health, and we are saying ours is to ensure that we support our health professionals so that they can continue to give those services to the people. We are saying the times of taking our patients outside the province to go to other areas for them to get help is over, because we've got capable health professionals who are ready to work. Ours is to ensure that we give them the necessary support for them to continue doing the good work. So we are very much happy. MEC, thank you very much. You can see. Can see. Enkom. So ming serong gana lona FM ba bulana bona MEC di ketseng wa shekho ba suka ka ndawo le rihanyo e Limpopo ai ka bulana bona ba ka ba inika xifani so shaela ba nga famba ko lokho ku langtwa ka timhaka ta swa rihanyo hi ndlela yele kumshani yimani ni nga se ku hlamusela ka kenta ku kahle kahle swin'wana swa leswi ba swi vula hi swi ni sungula no ndlela. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971. Yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawu na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo.
meyara wa Greater Giyani Municipality Manana Thandi Zitha u rhamba vaaki hinkwavo lava khumbekaka eka miganga ya Mapayeni, Minyangani, N'wakhuwani, Vuhehli na le matiko akelana eka imbizo leyi kunguhatiweke hi ndlela leyi landzelaka. Ndhawu hi le Vuhehli erivaleni ra mitlangu ra ma-2K siku i ti 20 March 2026 hi awara ya 10 nimixo. Ku ta va ku ri na tindzawulo to hambanahambana leti nga ta va ti nyika vukorhokeri eka siku leri. Vuhungasi na byona byi ta va byi ri kona. Vaaki ni va miganga leyi khumbekaka a va burisana na vakhanselara va vona mayelana na swo famba. etitimbaleni ta mitlangu hi mahelo ya vhiki na Tony Khosa. Nangisele ntlangu lowu nga ta karhi wu sungula hi nkarhi lowu nga hetiki xipano xa Mamelodi Sundowns va vhakela kahle xipano xa TX Galaxy. U nga rivali leswaku no xipano xa Sundowns xi suka ku tirheni kahle loko hi karhi hi langusa le ka mitlangu ya CAF Champions League hambi ku ri mitlangu liya ya league laha hi nga vona kahle va karhi va tirha kahle. a va talangi va Sundowns amahlweni wa hlwela Mvelazi wa hlwela Mahlambi va za va endla xihoxo. Bojwani wa yi teka Bojwani Waraha! Tumari teka Sundowns. Etimbaleni ta mitlangu hi mahelo ya vhiki 3 to 6 ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni. Inaona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela MEC Keteng Mashego ba ri switele leswi swi nga endliwaka ku ku lwisaniwa na mavabyi ya rifuva hi ndlela yaleyo. Se vengeri mavabyi lama ya rifuva lama ku nga lwisaniwa na wona loko tirhisana tanihi rixaka. Loko ri tirhisana tanihi rixaka swi ta endla leswaku swilo swa hina swi olova hi ndlela yaleyo ku endla leswaku hi kota ku va hi pfuna ku herisa mavabyi lama hi ku anakeni wona ya khari mi va mhaka kona kambe matikomba ya ha ri kona ya ri ku xaniseni rixaka. Se va kombisini na sweswo swin'wana leswi va nga kombisa i ku va tinyungubyisa hi leswi nga endleka le xibedhlele xa Mankweng laha ku nga teriwa hi ku hiteka ku hambanisa mahahlo lamaya. Ni tshemba ku vanhu lava va khumbekaka ka timhaka to toleto va tsakile hi xiyimo lexiwani, xiyimo xo tika swinene lexiya kambe va vuye va swi kota hi ndlela yaleyo ku va va nge ri swo komba ntsena ku tanihi xifundza ha swi kota ku va va ri tanihi xifundza swi vula ku a swi nge vi ngopfu leswiya swa ku hayi namuntlha va yisiwe a Garankuwa, namuntlha va yisi a Baragwana, namuntlha va yisiwe kwihi hinkwaswo vanhu va ta tshunguriwa kwala a kaya. Na nkulukumba un'wana laha la u vulavula na yena n'wi nyikeli lexi a mbala hi twa ku i ncini xi endlaka ku a ku ni swi lava hi mbilu na moya ku ni ta vulavula na n'wina hi khalanga. Se ni lava ku ni bula na yena ni twa ku i ri timhaka ti nga avuxeni va hayi Butet minjhani hi pfukile no traka man mi ta ku sa yini byela na vangiseri ku n'we mani ku khale mi lava Butet mitirho ya mehe yi lava n'wena mi rhume Xikwembu ku tirha ntirho lowu mi wu tirhaka. So loko me ni ri ambassador of God ni n'wanuna loyi ni nga ni president ya tsanini speak out advocacy i advocacy i organization leyi pfunaka vaakatiko hi swilo swa ku hambanana. Ni tlhela ni va chairperson ya One Voice Security Forum. Loko hi vulavula hi department leyi nga la namuntlha ya health a ku ri na issue ya masecurity hala ndzhaku ku ri ku caciwa masecurity ni one wa van'wana lava yimela masecurity ku ri a ku ve 50-50 ku nga tima security ya huma ndhawini yin'wana a hi veni na ntwanano ku ta endliwa vuxaka. So mene munhu loyi ni tirhaka Butet ni heta 5 years next week Wednesday a nkarhi ni hleketa ku chavela xikhekhana laha patwini ra R36 laha ku sungula le ka Munata laha patu leri nga duma hi tinghozi left and right. Ni lo suka siku ni yima ni nga vona nghozi ya n'wana endleka laha ni ku ni a ni na nkarhi wa mehe wo ni wu nyika vana lavaya. So every day ni ya laha ni ya tlurisa vana lavaya volunteer. Ni zamile ku ya ka department na le ka meyara ni tshamile na vohasi hi kombisana va kombisa ku ri hi fanele ni ya va ambassador ya Greater Tzaneen Municipality ku ri swi jike kwini kumbe ku endleke yini a ni nga hemba kambe loko Xikwembu va xi va endle tintswalo a ni lo ta ku va thyakiseni na vito ni teke va vulavula ku ri na swi tiva ku na la Sathana lwana leswinene kambe hi ku tintswalo ta Xikwembu ti kona mi tlhantlhangana na n'we na tshemba na ku tshemba Munghana Lonene ku a thintha kun'wana hi ku ni munhu loyi laha ku thintha kona ku thintha bokota. Namuntlha la nga na program leyi ni murhangeri laha ni hlawule hi vaakatiko hikwalaho ka mintirho leyi va yi vonaka va ku hi rhangele
loko mi vona mapatu ya ri ku fambeni mi vona patu ra le bindrulani un'wana ri cheka ku loko ri vaviseka na loko ri karhi ri endliwa ni lemukisa masipala ni lemukisa public works ni lemukisa ti-department hinkwato se mo ambassador ene te la ku ya ni komba blower rin'wana ri nga akiwa hi vaaki ne loko ni suka la ri nga ekiwa kwala va nga volunteer vavanuna lava a va kuma mpfuneto mara mi ta fika mi chuva bootpad ta mi kombeta tivhidiyo ta tolweni ku ri a ku ne mpfula ku ri a ku nga tsemakanyeki mara mi vona bridge ra mi vona mihleketelo ya nga laha mfumo wa hehe kun'wana a swi nidi wo nghena ku budgeta hi kona wu nida leswitsongo va nga na so hi khomana hi va xo xin'we so bootpad man kambe ni byeli loko sweswiwani u tela xo sungula lexi lavaka hi sungula endla xo i yini i lava hi hlangana na mani violet kumbe lava hi hlangana na mayor lava hi hlangana na mani violet na mayor mayelana na men'wini ni vulela swona ku ti malembe ya ntlhanu i khe ti nyiketerile ku tisa vuhlayiseki se xivutiso ku ta va ku i vuyeriwa hi yini wena va ku pfuna njhani a hi so hi ku na we wa swi lava ku kula siku rin'wana a wu lava ku tshama laha i khe patrola hi laha ku nga heriki a so wa swi lava i va na xintirhwana xa wena xi ku ngheniselaka swin'wana a so wa swi lava ku hlayisa muti wa wena eka vutomi byin'wana ku ya mahlweni a so se hi leswi lavaka ku endla swona alright hi ta swi endla swoleswo ambassador of god ntwe un'wana ni byela ku i tshame i xavela van'wani wheelchair ku endleke tolo kunene ni huma ku nikeleni kahle department of ambassador of everything South Africa hi ku tola ni representa department of health loko MEC ya volo swi vona ko va ku ri varhangeri va ka hina a va na rirhandzu ni heta ku mi vula va mani varhangeri lava nga ri ku na rirhandzu varhangeri va hina va lava va kwala tikhanselara ta n'wina tikhanselara ta hina ti-stakeholder hinkwato hi ku namuntlha fanele ku ta ti-stakeholder va komba MEC n'wanuna loyi a nga tiyimisela more than 5 years ni nyikela swakudya tola ni nyikela wheelchair nyuwana i swi kuma kwihi swakudya leswi nyikela kona ni posta ka Facebook wheelchair ni kombela 6 rand ku na group ya One Voice Security Forum a yi humesa ti-6 rand na tsanini speak out advocacy na vaakatiko endlwini ya mena tshama kwala na RDP ku na rumu yin'we yi tele hi yunifomo ya khale na timpahla ta khale so loko ni karhi ni nyikela ku ri 6 rand leni va na vumbhoni byi kombaka ka social media ku ri se hi fika la se hi ya xava leswi ni encourage ka miti leyi ni nghenaka ka yona ni va encourage ku lwa na va-comrade ku lwa na varhangeri i ku va tive xikwembu a va khongela swin'wani ku teka Yesu u thuneta leswinene hinkwaswo me n'wini bootpad ni xavisa mati la khurusini ya le bindulwana va ri frozen water kwalaha ni yima xikarhi ka patu ni va 15 rand 1.5 liter ya kota ku ni hanya ya kota ku ni xavela n'wana wa xikolo entangu vana lava ni va tlurisaka hinkwavo va ni pfumeli va hlupheka va kala tintangu hi ku education va ri is the key varhangeri hinkwavo loko va vulavula va ri future leaders hi vula vana se me ntlha ni va vitana ku future leaders ntlha ni va pfuna ku ri va humelela a hi tlhelele ka mavito ya wena pasini hi ka hi gimeta hi wena mani Mielani Oscar Ramujela Mielani Oscar Ramujela na khensa swinene makwavo hi ta vona ku hi ta endla njhani kusuka laha sweswi hi nga hlangana nomboro ya wena yaleyo ya iPhone ta nyika ivi hi hamba hi vulavula ivi hi vona ku hi pfunana njhani na ku pfuna rixaka ku ya mahlweni kambe mina lava ni nga va laveku ni vheni swi vula kwala moyeni a ni lavi tikhuruku a ni lavi tikhuruku ku ndla swa vukhuruku hi ya jele bootpad loko mu ka nongonoko wa n'we mu ka ni ri na jaha rin'wana va ri doleza ve le vukutweni na sweswi mi ta vona swin'wana swi cinca ka Munghana Lonene ku siya ku cinceni hi vito ra Yesu ni le ka n'we vuton'wini bya n'we swin'wana swi ta move ma ku ni tsake ngopfu khenseli swinene inkomo sweswo mingisera Munghana Lonene FM un'wana wa vayingiseri va hina nga tsaka swinene meyara na swi tiva ku ma hi yingisela i ri lava ku mi vona nkulukumba loyi i ri lava ku mi vona mi n'wi pfuna njhani mujahani wa ka hina kumbexani loko mi ndla ti-project to karhi vanhu lavo ti nyiketela ku va va pfuneta minkarhi yin'wana a va nyiketeli ku ti pfuneta hi mhaka ku va lava ku ti vuyerisa kambe va nyikela ku pfuneta hi mhaka ku va va langute ku va lava ku antswisa xiyimo xa vaaki ku ya hi laha va nga kona hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi xiyimo xi nga hetelela xi herisa xiswona hi ndlela yaleyo na vona ku lowu a humelerisiwe hi nghozi
Overi lava la vulavula. Kusale minete la sesi wa mina. Swo vula ku ngoma vula vito ivi hilela. Minjani? Mbila mita vava ni vula vito Bootpad ni suke ste khala na khani kheni fika la njela buti ni mina ni rhandza radio. Munghana lonene ni n'wi lavisa swin'wana swa mihlolo loko no ze ni twa va Bootpad. Swi herile. Kuri ni mi rhandza hi mbilu na moya. Hayi rirhandzu leri ra rin'wanyana. Mina rona ri na Iya wale ra ni meta ni banchatile. Lerenu na metaniba ana metsako metaniba ana mangweza to metaniba abala ku xidudla lexi nga xi rhwala xi tisela ni xi yisa kwini we en'we mani sesi me Elsie Mrs. Elsie makaringi mara ncate ka mkhari makaringi va ka hina yi kuma buta mina makaringi mkansi mathebula i vanhu vanga vana Bootpad ni kombela ku vula ka vayingiseri hinkwavo switwa sweswi mina mbilu ya mene ni mi rhandza hi mbilu na moya na xikwembu xa swi ta swa ku na mi sweswi mbilu ya mene ni tlela vurhongo lebyi bya kahle ku ri ni ya tlela kahle ni bala mavoko ni nongonoko lowo wena soyintintani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ai ta ka wena tweet kusuka leno then extension 2 ele down yeah ila inga kona mingiseri wa Mngana London FM anifama na Cedric kasi eka swihangalasa mahungu swa Mngana London FM anifama na ntombi yala kama Donsi ashikulu Stasi vana va le Stasini intsakisi ni vula lexi ya xivongo xin'wana kumbe ni vula lexaka Chauke lexiwani gose kama msiritana a studio a ni ri na Mchangani Khensile Mchangani ku va mi hi fambise kahle mbana siku leri na mi tiphina nongona ku dzumba na mina wa landzela Etsari nkowankowa ngiyana lekapani uyikhoka kahle eka 92.6 FM Mngana Lonene FM Makombandlela